Team 3, vi er bedst i, andre hold på tæsk. Yeah! Yo! Vi laver damer, mens de andre kigger i reklamer. Nikolaj er sikker, med Bjarke har en kærlighed til mad. Mulig griner meget, men Stine er velparet mig selv, som er glad for film, har sammen med min gruppe lavet dette top nice rim. I kan vinde jer! I'm sexy and I know it.